ITHATU narua kuri tariki 10 mweri jwa mbere jwa Januari mwaka jwa 2023 goroki ngakurikana nombe kuthuro gituthingatiri gukurukira Facebook Meru Tv Kenya, Twitter @Meru Tv Kenya, kana kwamba kuthuro gituthingatiri gukurukira website yetu iria ni merudigital.co.ke rito okambeta Gloria Mwerigi na jaja ijamwe jajara twitherete tugikothuranira. Atongiria tharaka gwita na mbere kurita ntumiri cia kuboreria nyuma ya gikuo kia musiasa na mubiashara Kiambi Matanka. Sisi wenyewe tukuwe na amani katikati yetu tukiwa constituency zote za kaunti yetu. Atongiria Meru gwita na mbere gutambithiri na ngwataniro gatigati kao. Kama deputy governor wa Meru, nasema asante kwa kunirudishia gavana wangu. Aritokuga bakagoma thirikari yeberie kigina kia ELB. If they are not ready to get enough funds for ELB, then they will get enough funds to buy tear gas, because we're not allowed to be to die of hunger just because the government says that they don't have enough funds. Na tukiambiriria kaunti ya Tharaka Nithi nini boka nyuma ya gikuo kia musiasa na mubiashara uri gweta mututigi Francis Kiambi na rito ringi Matanka. Mututigi aririkana gukwira nja kwawe Karen muchini munene jwa Nairobi kuri muthenya jwa igoro mwaniki wetu wa Ntito mwiri wa Charity na tuthuranirite rugono rwa mwanya rukonie mutorere jwa mututigi. Mimi naitwa Francis Kiambi Kiriero Matanka. Ni mochia chauri gweta na intobiawe. Teongende ni mwana amodharaka mubiachara na mochia cha Francis Kiambi Kiriero Matanka. Kuri mwakene juangirie mwe magana kenda da mirongo mugwanja na ITHATU mugongo jwa Tharaka kumetora ryankarini chia kariga gichigombunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi. Ekorone bari ngerenke minya chia kanaga kaide nyuma ya ntomononi Priscilla Kiriero kwe wankemera ya kaide karagetirwe Francis Kiambi Kiriero na orianande wijikene Matanka. Mutana ojo muchiaro muchijo Silas Kiriero antokenganga na Priscilla Chiampwe Kiriero na korire tora ryankarini Tharaka akiatha gwakirira na nkwaga chia ontogima na ariko kinyaka gita gagweta chukuru kuthoma na igwaterekanya chukuru yankarini gichigombunge kia Tharaka na areta secondary chukuru ya Miathene mirigo egembe kaunti ya Meru na nkoroki haraiti yankathe gia kithomo na ari atonyere Nairobi University Rwangi rwa Kabete na arekirwa thombe kithomone kia urimi. Nchukoma injaga yona eroge koriro na kuri mwakene jwangirijere na mugwanja mututigi Matanka na arongamire koromba gate kugatongeria bo bunge gichigombunge kia Tharaka no ende arekirwa kabari ni mburi mwiro rotogwa na laingo chiachiacha igakwira chiacha ni umwe na were waitho ari ambere ugatorera ro mututigi Matanka atikwe nkoro na kuri mwakene jwangirijere 17 araithongora kairi kuruira gite kia useneta kaunti ya Tharaka Nithi na tikiti ya kiama kia maendeleo chap no ende kura irarega kung'ana arathangikua na arakarira mware mwenamo miangateni ya uriana ndine minister ukaria bwandeni na wathani bwa matura Professor Kithure wa Kindiki uriani wa bachindanaga nawe kagitene kau. Hapa siku ya leo kuelezea Wakenya wote ya kwamba Kenya inaanza kubadilika na inabadilika kwa sababu tuko maendeleo chap. Utakawithere Matanka Kiriero uria niwe mwene wa kampuni ya Patiala Distils Limited na uria ukwetari na ukurubwa miaka 50 aremwa kumbana chia chene na chokere kiara gukwawe Karen muchine munene jwa Nairobi na areta nambere na biachara chiawe amwana bo gote ukari tora atakirima kana oriria runguru arioga
kuri muthenya jwa igoro mathaine ja rukiri nteto ciombuka kaundu gukunika njota ya Kiriero Matanka nyuma ya kuthara kwa miaka 50 kuringana na riboti iria yandikithitwe gituone kia borichi muchini munene jwa Nairobi irionania gikuo kia mututigi kiriamenyekanire ni mwekuru wawe Meri Waigwa Muthoni na aria mututigi aramamio rodi gakumbonekawe na akionekana kwamba gutaikaga kai. Riboti nkurukiri uga bairiba na ntobangi bakwi ni barari kiarago kimwe bakiroma biaga biande mbere ya mututigi kurega kwereanwa na nkatha yawe ari kurega kurungamira mututigi kujukia mukobo jwa kamanja ka mbecha chiringi bilioni 2 ni ukonjorithia biashara ene chiawe. Mwakanandi tugitaruone kamanda wa borichi muchine munene jwa Nairobi Adamson Bugei na kujirite gikuo kia mututigi na uchonko ni bwaka mwaga gikuo ki ni bwambirite kugitika. Gikuo kia Matanka ni ndingo nene kiri mugongo jwa Tharaka na Amero na Kenya ngima na atongeria banene thirikari-ini bakionania kuringika bunene ario gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na minister Professor Githore wa Kindiki. Nkiripotera nteto cia Meru TV Diako Adietoa ni mwirigi wacharete. Atongeria na akari kaunti ya Tharaka Nithi ni betete na mbere na kurita ntumiri cia kuboriria muchi na ntuba uria wa ruaire agite kia usenita kaunti withirano ne bia mwaka jo 2017 mututigi Kiambi Matanka. Amwana bo ni Gavana Muthomi Njuki, CS Githore Kindiki, mubunge wa Ikoro Susan Ngugi Mwindu, Gitonga Murugara na Sebastian Jegi. Dagara Waiguna na gututariria nkroki. Dina ndeguru ya Kenya yonde noro kumantere cha Tharaka Francis Kiambi Kiriero Matanka indi atongoria na akari kuma kaunti ya Tharaka Nithi bevumirite gutariria githikiro kiao tukiambiria na akari kumantere cha Tharaka rombite kwithora baitariria bobo Kiambi Matanka na tutigire itukwigua turingikite muno twi Tharaka muno ni nkuigua inya kurira riu nkuigua nkwario nkuigua inya metho itagajomba kuma nonto ni na kithikiro kinene muno. Kwa niaba ya Tharaka chionthe cia bonda Tharaka mzima na Tharaka Nithi na Kenya mzima ara turi itukwigua turingikite muno aswa kaji ba Tharaka nonto bautigwa no mwa chietu mu biashara ri nkuma Francis Kiriero Matanka na mtu wantu tukwigua twina kithikira muno ndeni ya Marimanti town nonto bagikuo gya Kiriero Matanka watu letera matomero nyuko twambiria kwende tukiona mbeca atwandithia kinyamunya wa nyamonge wangu cho twatwa kuguragirwa tukona kingotore nyogo ntumiri kuma kiriba rora yombite kwithora kerekeru Gavana kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ntumiri no kiwa kaunti ya Manande kuria Kenya bombite kwithora bagita muntu agitumi urara ari muntu agirerete na komba kwithora kireta mantu mwanya ura kanya gake komba kwithora gakithutia mianke mingi kujorua ntumiri watena gituma minister wokaria bwandani Professor Githore Kindiki arugite Matanga komba kwithora gikira mukuni mamuririkani wira rombite kwithora kiruta na njira kwithora kirugori Rwanda bingi aganthiguroni ya Kenya kwandika magana mantu kiri Rwanda ni bibia mana kumba kwithora gikira moyo anto magiri aganthiguroni ya Kenya amwe nogu ntongoria singeze gisiasa kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakiruta ntumiri ciao cia kuboreria ari ogo mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara urarwagira gitekia mujumbe Sebastian Jegi Mwanga amwe na mujumbe wa Ikoro kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu nkwegua gikuo kia murwagia Kiambi Kiriero Matanka ya kinyira ndi sibitari ndegwa kia ndinga muno na igikuo kiringite Tharaka Nithi Kenya East Africa na ndiguru yonde Kiambi Kiriero Matanka ari mutongoria uri nkuma mutongoria utari thina mutongoria urendete antu bonde mutongoria urendete tedia muntu wonde kumumunini mwanko mukuru atenu baguzi mutongoria ari chumetie muno wetedia ari wena giteje mugongo arona gantu akarena antu yanyakira Kiambi Matanka tiga ndiguru ino katio mugongo wa Tharaka Nithi ona mwathani no kana mwathani wengo bangi guturia ambuge pore ki family yake asore bake bonde Tharaka Nithi yonde tuge pole tuge monde mantu matuhika kwenda kwanga ikwe na sababu katukaretwe yomeretie tukaretwe cool tutakwaria muno mwathani twe kumeria na bandora Matanka karara na dibwega ngaja muje bantoega na kiria kari bakithi na mbere kueleza kwega mututigi mwije nuntu is a national figure kana international lakini Matanka atare na thina na muntu ayukaia thimo ya kira muntu nonto kinya kutheka bukirikana nwe bwatheka ata muntu akawainda bwa kumbatana ta muntu akawainda na mbikirite nya kiberi-ini giake twathi mwanka Nairobi twathi twara mirigo
na anderera ngarama ndachoka marimanti ria mbere mututigi uyu akimenyekana ta Francis Kiambikiriro indi nonto boruti wira bwaga kiongero rieto matanga nonto bagwethera no yari mutharaka wa mbere kuleta biashara matanga tharaka biashara ra bengi bambio mbete bathieta na mbere kwithira bakimuririkanira kagitani gaka wamera kireto rimi bombonya wangucho urimi bombonya uria bugitwika kiguni kinene kiria kariba tharaka into kira bathieta na mbere kwithira bakimuririkanira atwe tharaka ituringikite muno na itwiji watutethagia na mathugania tore vijana iwaturetere matanka twamenya kurima matanka na twamenyeka kwanda moyo wangucho tuteije moyo wangucho matanka tumenya moyo wangucho na moyo wangucho ndajo andia na jontethie muno jangure ng'ombe na jandire mantu maingi muno uma yago chunintaga na antu ba Kenya breweries ara kieni ni Kenya ngumi na ino itonie kinya thirikari account ni athingatire mantu ama na yomba waka center yao yani ya munyoyo ndene mukothi mawandi ara ukweigwa kwena biashara mbega muno ndira marori makuma Kenya mzima makeyagira munyoyo au 2014 na ayukire kirinde kinene muno kia tharakanithi na akira Dubai abiachara baingi muno bara ayukirie na baira ruterwa Dubai na baingi bamberetie gukira nontu atabaira nara na bateyanirie na ndere kubawatira njara na bomairi tukona kinya agent baingi muno ba munyoyo wanguco no wabachwirite thuru gukerukira company ni no ya Kenya Breweries na ikia tumitoto lako mweta kiambi matanka nontu no aturetere matanka kire biashara ino cha matanga igitwika kiguni kinene kiria kariba tharaka ikwithirwo na mbene ni tharaka ni ombite kwithirwo kiande kwa kampuni ni gino ndongorira chingi kirombo guthingatire kinya ria mutotigi gutigira mutharaka ti athina mbere kwithirwo agithina na njira ya kuruta twanya tawira kiri barabari na mbesa tukona matanka na tethetie antu baingi muno no kathikinya kampuni ni chiake Nairobi matanka ndekete ayuthi baingi muno batharaka na itukuria murungu na tethie biashara ino yake tikamame nontu ikirinde kingi muno kiumba gucoka tharaka tuteiya tukira bara begwirani wake itukuromba atongoria babangi bonthe bara twigitwe bena inya ndene tharaka ibaige mu ngerekano ya matanga begwe bena nkoro ya gutethia bura matanka tethagia na ndikite ana betu na ndikite aruajia na ndikite inya acore amo nogu agariba iba kuromba thirikari gutigeria bakurutho twire kaindo kumenya kiongo kira kiombire kwithiro gikire mwana wa nonto bagwithiro na rare gwirigiro bode na kiria karibaba itukuromba thirikari thingatire gikugiga matanka nonto ote muntu omba kumama chanionga eta kumama thaino ngakwena ntimwaje kutukuromba thirikari ithingatire gikuke matanka bwega na tumenya uma imbikiarire matanka matanka tutegwa kwajwa wake matanka tutegwa nonto waburiko turegwa ikumama na gukira emuku ko utukuromba thirikari in fact nonto ikirigichano kende ne tharaka itukuromba thirikari ne thingatire mantu ama ne tunenkera fini mbaki mbega nonto mwana uyu wetu kana mutongori uyu wetu wa tharaka na tigite ngapwe nene muno na utie mtu atena kiuria na gikuo kia matanka ko utukari wogu ndegoro ni murungu na twenda kaka jukiora kenda na moya ntwega ngiri botara Meru TV kuma gitigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi arieto indagara waiguna akari baka ni ka roi kangeta gishiko mbunge kia Igembe Central ni bone ni kurega kunganirwa kwao kumanira na thirikari ya kaunti ya Meru ni unto obwagu tatira kwa dispensary ya kani karoi kuma irigwa kwa ni ora wari gavana wa mbere Meru Peter Gatira Omunya bariuga otongeria bwa gavana Kireito ni bwagererie kweruya mwako josibitari u indi itekirwa ndawa kwewa madaktari kana mitambo ya utungatanandi ni bakoria gavana Kawira Mwangaza miraithiri bubweru niwe ikaamba kuthwa ikibatethia murithi waba na wotutariria nkroki ngeje sibitari au na sibitari yetu irendelea kwa na sibitari yetu no yira amioke vya mwanka yoyora na rindi sibitari yetu no yuri ende ka tukuromba thirikari etutethi na ndawa etukire ndawa cia bwana ku nike na tokerwe kinya
kinya metani tu wondi yoko gono to kinya kuru betu bateka tu gota ko na makangeta na rani ba ibade ya de na muno be na meta kangeta urambu abo lo ya kameri bo ne ya ke bia atonya gundene eta goro rasmi sibitari ko wende kinya budi don to ora tu ninjere mo ya ko idan to me to ko bo ne ko ngwe ba ko itono te ngwe to ba ko itero ko wende ka to wanda to kiro ngwe bongo ete ndawa ne te no biku ni sibitari nderi wo ne te kinya meda no bi kandaru Kena tuan hospital tu korulo hospital tuan la ingi na matapsi yo ngeti uteze tenda daktari tuona hai tuona sama daktari tu kira wa hospital tu korulo hospital ete nyandawa ende tu la hospital ne ruro na kindawa te ya sikendwa tu tamna tu tuarwa korulo ake tu nonga tu tora kuona ingi matapsi yo turan toba Mugajo kan ngarwi madina to ne das bitare ruwana wela rimo daktari ya lailano au kumira rungu matrapsi tu kumira rungu matrapsi ya tia kidimi ontoga wa tia kidimi ke presa ukero not yet tia ndawa tia njoka ukero yene uguan digro to kaure otherwise last winda ri kuniningo ndirerwa ndawa presa kidimi ke presa grage anjaro otire keteya nauria na de arurero ndirerwa nidrikare tareta utegi nyamela utemela kutite ne sibitare au babu wandi shibo kona sibitare uwe karinya pote kwerwa yanto ibo kona bwengo sibitare ke to riara se tu asimbe bebu to kerwa wo munya by the way yera me okere sibitare hale the foundation hazia woka kuma wende ye yandire we to ne kereito ende tu ibo sunye to ne kereito tu kariara mno na ate ko etani lwa kereito orera kereito edrikare ne yunto edrikare ne sibitare te ndawa eteroe daktari ya nyare mokiomia ya karande kilensune ete ivimi oteviere ete isibitari otherio ou batu inye korobari totwe totise ina beta kodimiro ivimi twe ansia totise anga kethi isibitari taipwire kunanga be yo twira batu okere isibitari na tutite na mbere munini wa gavana kaunti ya Meru Motomanto ithinkiana itite na mbere gutambia thire na ngwataniro gatigati ikatongeria kiaria mutuma ugite akariba kaunti ya Meru no mwenka bagunike kumania na utongeria bwa mama Motumana ameneretia tongeria bara bakwenda kuithema na intobio mwingi akiuga batitikiria ontobo ithenyene riu mubunge wa Igembe Central Dan Kili Karitho augite kaunti ya Meru igeta na mbere kureta ngwataniro nio bakomba kuritira Meru Ngugi. President pamoja na deputy wake kupitia seneti yetu wakaangalia all the allegations that were put against the governor of Meru County na yote ikatupiliwa mbali. Kama deputy governor wa Meru nasema asante kwa kunirudishia gavana wangu. Na deputy president, hata maongeo ambayo yanaendelea kuleta amani Meru, kuuzisha viongozi, leadership ya Meru County Assembly, kuuzisha all the 9 MPs wa Meru, kuuzisha women rep na senator na all the players wa siasa za Meru, tunashukuru na tunaomba amani indumu Meru. And our meeting yesterday, and a very serious one, with the deputy president and the leadership of this country is aware of what's going on. And the issue of Meru County is an issue which is very crucial to us, and we are handling it with the most care kuhakikisha tuna amani Meru na tunaenda vizuri Meru. Yesterday we had a meeting with the deputy governor to see the progress in Meru, because we want Meru to be comfortable in one or the other. We have been called as leaders, tumekaa, tumekubaliana waheshimiwa waitwe MCAs, tumekaa, and in near future we shall also sit down with the leadership of the county to see whether the Meru County can be comfortable. Maamari uwabirabi thingi thai
area na babwe na nebwe ene nyumo ethinji ndewa ethinji Meru ni ya Meru ne tere wane antuba kai baraba kwenda kumeyukia bayingila nyumba bare. Seneta wa kaunti ya Kiambu Karungu wa Thang'wana kuromba orumwe weno na ngwataniro katika MCAs ba Meru na Gavana Kawira Mwangaza akiari nyuma yabo guteka Gavana Kawira ndene ya mbunge ya Senate mutongeria na kuria Gavana guteya atongeria barabangi. Bila nimeona hii mambo ya Meru ni viongozi wao wenyewe waketi chini wajue vile watafanya kazi. Na kufanya kazi si lazima mtu mwe mnasikizana. Kila mtu wako na kazi yake. In the county government we have two arms of government, the legislation and the executive. Lazima MCA apitishe sheria ndio naye gavana aende send hiyo sheria na atumie hiyo sheria kufanya kazi. Kwa hivyo lazima wafanye kazi wakiwa pamoja. Hata kama ni gavana, ni vizuri ukuwa mnyenyekevu, wewe mwenyewe usikize raia na usikize MCA. Tulisikia kuna mtu anasema ati anataka gavana atolewe sababu gavana alimuita Mberwa. Sasa mimi sikujua Mberwa ni nini. Sasa nikauliza Mberwa ni nini, nikaambiwa Mberwa ni fox. Vitu vingine ni mnatafutana, mnaongea, mnaambiana pole. Vitu vingine yani it is not that serious. Kama deputy governor wa Meru nasema asante kwa kunirudishia gavana wangu. Watu wa Meru wanasema asante kwa rais wetu na deputy president. Hata maongeo ambayo yanaendelea kuleta amani Meru, kuuzisha viongozi, leadership ya Meru County Assembly, kuuzisha all the 9 MPs wa Meru, kuuzisha women rep na senator na all the players wa siasa za Meru. Tunashukuru na tunaomba amani indumu Meru, ndipo watu wa Meru wapate maendeleo. And I'm beginning by appreciating the work that is done by our Kenyan government very much in connection to brokering the peace between Meru politicians. Aritwa ba college na university ni bachimiritie na kuregana na itore ya thirikari nene kwebiria mukobo jwa aritwa na mugambo jwa somba elb akiaria Dominic Mwirigi uria ni mutongeria wa aritwa Southeastern University ariuga thirikari bateri ukonjorithia kithomo gukurukira kuongera mbeciji onde bakuria thirikari kwithirwa bakirekeria mbeciji kagita kario nkuruki ya urabithirite bakithithia kuri ntuku cia utene nandi aritoba kuma skuru mwanya bogite thirikari keja kwithirwa ikibiria mubango jwa help na wakomba kwithirwa bakithithia mugomo jumonene. Mwandiki wetu Anteto Wanda Msumuturi wa The Ranger na wotutariria nkuruki. Arito kuma universities mwanya ndikuneta kinyimbo mbeta kwitha gichumira kumba kwitha kirane twera president William Samoei Ruto kumba kwithira keberero ngwe na kumba kwithira kibwithiro ngro kumba kwithira batethi na kigina ki arito abakiwa elb ne bateri kwithira gita na mbere ende kumba kwithira president William Ruto na kumba kwithira kibwithiro ngiro kubatethi na kigina ambe kwithira kibwithio ndi atikwa ngaratania kigina ke elb. Help should be a grant and not a loan, and I think he promised that, and he also promised some other day in a public forum that he will increase this help. There's nowhere during the campaign period our president said that he will abolish that help. And since he has not told us any other coping mechanism the comrades will be surviving on, I think what he should do as per now is just to increase this limit of help and scrap the interest part so that these comrades to enjoy and they should get facilities at a very friendly price in everywhere they go. Ginto kenge turagirwe what our president said about to create another funding body ya ku fund month jaja aritwa na kirato koromba toriuga eva aka create an alternative body akatongithia help nithirwerio that other body can be created tukonoleka work then tukamenya Murito thaiji akamenya elbe wekethirwerio apart from that body ya creator egotetheria aritwa. We have the former government that has been fully funding the students in their learning institutions, and they had been providing. This had been a very great supportive body that could enable even the unable people from different societies, the disabled,
all the persons in Kenya to access and acquire their causes. Bagite na mbere kwa rimo mbete kwitha kirombo mutongori wa nthiguru William Samoei Ruto kumba kwitha gitire kigina kio kumba kwithira kirukiro kurio rabo wite pa mbo ibala simekete kumba kwitha kirekana mathomo ni wagibo fees ora kigina kimwe nkira thege chombete kwithira gikirukirwa. And I would like this a humble request to our president. The same way he's streamlining all the other sectors in his government, he should also streamline this sector of help, whereby the help at times really delays. It comes in the middle of a trimester, and I think that is not assisting our comrades, because if a money that's supposed to assist me comes late and I'm only surviving on that, how am I going to survive? You see, and I can't also read while I'm hungry. Dre help yombe kwa beruo kwa alitoda iji mamba skuru ndachokerwe but batachoka non tuibeterete becheu kendi ba push somewhere. So help guito itidora gikinto gikiega mono ambari ndire mbere kira ikorari na ndire na ndire itokoromba ye beruo nikenda tokomba kodatu alitobeto ibosaba bwega. To tell the government of Kenya that if they are not ready to get enough funds for help, then they'll get enough funds to buy tear gas, because we're not allowed to be to die of hunger just because the government says that they don't have enough funds. If they don't have enough funds, let them borrow. But comrades will not negotiate on help. We don't care if it is the office of the president that will give that help. What matters to us is that help. Kiripoti na Meru TV mbetanda msimuturia wadhirinja. Ntuko iga ya kenyuma ya Meru TV kumurika rugono rwa urungamiri bwa skuru ya Kemi University bakirigana na mekire ya nguo ya arito untubure abo akiriki muri mitandaone ya Kenande. Mudanjeja na aru aritoba gukurukira urungamiri bwone bagitire gikaro na andiki bantito kwariria untubo bakiaria bariwa kuma mwakene jo 2019 urungamiri bwa skuru ne bwathondekire mawatho na nejaringithe ya ntito ikoni mikire na ibetikanirie na mawatho jao ndi bathombiti gikundi kia Meru County Comrades Association ni untubo gutonyera ntito iji bakiuga batikoria utethio no buriko amu ne kumenya mawatho jaria jako bakaria bare aritwa bakemu. Mwandiki wetu Antito Adams Muturia na gututariria nkroki. Nyuma ya TV reto ngoreje kuretera nteto tariria katetune Meru na Kenya yonthe kumurika rugonoro wa thobo mekire thukuru ya Kemi University nende urameri bo thukuru ibo chumerite ntukwerwa rina kuwa bobo ethirite bo wethire bo kuma mwakeni yongiriile na kenda. Mukadirigite wa Rito skuru Abdi Ando amona murameri wa mantu ya Rito Dr. Esther Babu ibethirite bakilike byontobo. I'm a proud president standing here in front of the press saying that most of those rules, as other people purport in quotes draconian, they ain't draconian rules. These are rules, or rather things that the students themselves signed upon when they joined this institution under the Code of Conduct section. So these are things we already signed for and we already knew that they exist. And you know, most people in a great institution, we are just taught on how to survive in this world. And the best way to survive in such a changing world is that we be decent in everything we do. Kiukweli namna ya kuvalia, namna mtu anavyoonekana nadhifu ni kwa manufaa yake, kwa sababu kesho na kesho kutwa utaajiriwa katika ofisi mbalimbali. Ukiajiriwa katika ofisi na haujui kuvalia itakuweje? Si unaona hatimaye wewe ndio utakuwa katika changamoto. Kwa hivyo tunawasihi mturuhusu tubaki na tamaduni hizi ambazo ni kwa manufaa ya wanafunzi wetu. Daktari Esther Babu etebe yukite talere itumine kwithira skuru ya Kikristo na iba kwenda kwithira bakirira anabo na mitugo emea nguruki akiwa ontobo tebobero ndene botoire. University yetu ere na misingi ya Kikristo kulingana na sponsor wetu Kenya the Methodist Church in Kenya. Bantu jaria musingi jora yeke tane ya Kikristo
kwou itutonga iria ritobetu kenda bagiana culture ya kwethirwo kana kenda bagiana mitugo miega ya gwikira nguo bwega no turi train antu mwanya antu togwatithio train ma daktari aritani antu ba biashara na mantu jange ja maingi taja kwou tuberaga ula babweri gwikira nguo nikenda batuika antu bagwitikirika ya kabobotania stambabu wete bakaria skuru batichoka na nyuma na wathubo bugeta na mbere kwimba kwithira bukilikithwa tegwetikia mantu jau kana mekaria yetu yomba gwa affect kana eka nyi antu baraba bakwenda kuja kuthoma na bawotwe muntu wonde uria wena mwana especially achiari baraba inaana baria bakwenda bathoma mitugo mega ingwetikia babweri kujukia kanya gaka kureta ana bound ene ya university ria kuritana ana mekarie mega ende kirotira kyo tukamurichonda kumba kwethekilithwa ibawete kwe mathoma kumba kwethira baichintia mono kire mantu yari to tikoro kumba kwethira baikira dasta lakini area to ena yo thai area under review no mantu ja maingi ja garukite ko we under review dera thirikari ewe keja thirikari yaritwa ndagwa thirikari ni utongerie bwaritwa rera bange bakeja batonye ofisi mantu jo jagatwika reviewed mantu jamo lakini tekwetikia mantu jamo ingi jaga change no ntu batwe turunga merete mantu ja kwethirwa turi na an all round student kana muritwa o train interaction de na ingwetikia to train professionals te antu bagweta baina ithono sections in the code of conduct needs review concerning the dreadlocks in men because Rastafarianism is a religion as per the law, and the High Court back in 2019 passed that, and I guess we should also adapt that and inculcate it in our code of conduct, simply because as an institution we must align ourselves with the constitution of the country. Muthia burumu karigite wari to skuru we abdiando na menereti gikundi kimwe kumenyekana ya meka kira kirumirite ntuku inkai kumba kwetha kimeneria mawatho ya abdi akiwa batena ruthra kumba kwetha kerira mantu yegere to bakem about this meka association that I've heard about it in Meru. You guys, you should not purport to be talking on behalf of comrades of Kenya Methodist University and specifically their student leaders, because we have to respect all the governing councils, and we as student leaders, we feel as if you infringed our roles as student leaders. And the only Mecca we have only ever heard about is that in Saudi Arabia, where we do pilgrimage as Muslims. So let's assume all the others that we are hearing about. Thank you. Rira Vice Chancellor skuru Professor Gichoyo mbete kwitha kilikithe mantu yana komba kwitha ni mawatho mbete kwitha gitura kuma tene na haka watu mbete kwitha bagitikanire na mantu ya na boba tina thina ndi antu bo mebe na thina na mawatho ya skuru nkiripoti na Meru TV mbetanda msuturia wathirenja biashara ba mirani bakuri thirikari kuruguria thoko cia mirani tare mwanya ja Kenya rinjire moyo ya kuonjorithia kimera kira kithirite kirumirwa ni mathina kathomba bakiaria makandara omutindo kangangia biashara ba ni bagwetete jamwe jamathina jara bethirite bagikurukira Patrick Wastela na gotutaria nkoroki mutindo wajo wakangangi antu akomenyeka ta makandara aria guturagia thoko wendia na uguri wa mira abiashara baria bethagira bakionjorithia thoko ne iji ni bethirite bagitariria mathina jara bakurukirite kumikiri wendia bo mira Lisa Msori Mwanda kuma mira ene ya Karama atondele makandara duwa kuma iturie tentarene to na beja no nduba changa ini no ndo mando maingi ya kulugirite kuma korone rambia koya na to na beja tirigare to kikabite kirutengwe ile kana na ndo iba kurwa to na beja leo ona rais ora iko a support yendelee wita nyandinge era wa Somalia agere yawa niendelee wita nyandinge sionge alabu bonge na bwo atobara batire ya mira ba challenge mira otuka kwende nere okay mira tipeta wangu njomo kuma na nyuke madha kwa ya mira teka kwa mira kila mahali ndene Kenya muntu aitare tena mira wenne de muntu akara kara kawa mira ne kendo kama ana mo nduge kamu kubise
tonto asineto ke raicheto ruto akebeto sapota nya ke pesa icha kala to ya siasa la pale tukabeto tona kintu kyo bine to ngiri ekonomi tukamya gutethina tike biashara na mira o bakethira bakiuria thirikari thirekithiria mathina njira yatonyagira mira kambito acio akuona jathiraga kwigita jakethira jagicokerwa marietwa mbito wangu ni Fremu Zawadi umite garama kinya githiri makandara turi ani otwe na mira batwe mira twenda mira gaima thoko ntukona rai kiringa na thirikari ra winkona batwe to thukira mira mantu mira yete boya lakini twenda raisiora iko thai akiloge mantu ya mira ko tweka mantu ya mira ya kurege ndiko tweka yani o bora raisia ya no kaka reje busimira kwa hiyo ko ira mira twebeta mwanga thai ka chibwerie burika ba mananji ya tira ya makutweka buta budie laini cia ko ko rengi katorure muri ko tweka muri yo mantu ya kareke atura ya chiacha kenda watu ko tweke turaithira kwibeka ya kinya kwenda mira na ya tikura mira ko tweka tingilia na mira wewe yala liso guru ko tweka to chungurwa ati mira to tambe chomre ya tailo weta na tokona ka thirikari to ke kitu kona ne kuendelea ngwe turombende to kwenda ndori to kwenda to tezeri andau doko kaingo ringi mwankia thaiyo thirikari ringi koroya tweka ba tweka to mira ne kuendelea mira ne aire kutinga siasa nende thirikari ne to letonyere tona badra ya mira ya iromba riao kiri minista wa urimi aja nthiguru ne mithikari nturi kwana umite muthetune jura jukuraga mira na siasa ya skulu kira to mira nyage sa goira ya ruri mira nyamuto ko maroni ndera ra sota na to wengi muno ba sota thana ya dai mira na goro para mwenye gura mira ndo to abaloni to ba kotambo kuma thoko nene ya mira aja mutindo wajo wakangangi reije kene tamakandara ngekwinyria nteto lietwa ni Patrick Wastela na ripoti we Patrick Wastela ni romba kuthwa igitukinyie muthio nteto cha Meru TV ITHATU goshikira ngatho cha mwanya muno ntubo kuthwa watirite ndene ya Meru TV na kuruki ga kwendera utuku bojuri thari mobia mwenya muno kubabaritwa ukambita Gloria Mwirigi J. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kile, siridiki kasi ishirunga kile. Mwago ni kino biharu mbone kwenye niyankona kwa mariria kumana minoka ya onchuko. Tunapenda mushene, paka tunabombana na waiter. Tumechafua meza, paka mademu wanajileta. Marira, hapa kushoto.